1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. Gaeilge fasting. So nu tá mé ag léamh an scéal an cluiche ríomhaire nua. So this evening lum cluiche ríomhaire. So I love cluiche ríomhaire. Imriam cluiche gach jeru seachtaine ach níl cad agam iad immert I rí na seachtaine. So imriam I play gach jeru seachtaine every weekend ach níl cad agam iad immert I rí na seachtaine. So níl cad, I don't have permission I rí na seachtaine during the week. De sahar agus de doni, Iriam go lua agus chéim sias staire. So Saturday and Sunday, I wake up early and chéim sias staire. So I go down the staire. Ihim mo breakfasta go tapa agus curram an console siúl. So go tapa quickly agus curram an console siúl. I put on my console. Switching on. Imriam fiau no dó. Is bralum cluiche immert lína le macarja ach níor Irian macarja go lua magi. So I play for an hour or two. Is bralum I love to play lína an idirlín online le macarja with my friends ach ní Irian macarja go lua magi. But my friends don't wake up early in the morning. So Uranta, ag an jeru seachtaine, chéim féin agus macarja istea sa bhaile mór. So Uranta, sometimes at the jeru seachtaine, chéim féin agus macarja istea sa bhaile mór. So myself and my friends go in to the big town. Chéimid go dtí shoppa cluiche ríomhaire. So we go to the shop that sells cluiche ríomhaire. Bíonn cluiche de gach sort Gaeilge An. So cluiche of every kind Gaeilge on sale there. Feicimid na cluiche nua agus banimid tríal asú. So we look at the new games, the cluiche nua, and we test them out. Banimid tríal asú. Uranta, ma bhí an airgid póca agam, ceannaíam cluiche nua. So Uranta arís. Ma bhí an airgid póca agam. So ma if airgid póca, so pocket money. So if I have pocket money, ceannaíam cluiche nua. So I buy cluiche nua.